ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Niguo ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo masaa mabeleka ya umiloni wa sua masaa mailu makumanyithia kila cha kitika muthenyani wa umuthi wa kwambiriria matukuni atatu mwini wa mwonza mwakani wa 2023 na indi ngunengereria Mauvoo kuma ikonyoni inya cia nthi muno va ile mbetani itu ya ukamba mawoni maku yulwa Mauvoo na ngunengereria mayoka kwisela ile 395 namba ya utumani mukuve batendivi na indi ndini wa metandao itu ya mukanile Facebook Mutongwe TV, Twitter @Mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi wa Mauvoo. Ndeni wa YouTube Mutongwe TV Stock FM official. Tuambe kuona amwe kati wala tumanengete uito ala tukumbanisye ni vamwe na Bunge ya Makueni ni na vetukizie budget ya bilioni 10.6 indi makulio ni maingi kuvita mausungio. Nasa NHIF makao sekondari kuya ikanga Kitui kuandamana maimulea mwalimu munene. Mwi waka ukengeka mia 6 kwithiwa wiki tu ivivani yake koko ya tala masaku. Na mwitu umwe katheka kai kuwetata uveneto kitheka ni minister wa itheka masaku. Vilingi wa Mauvoo. Ulokwa lula Mauvoo kwanzia ya meko eto wateresia mwende na kwa ni ERASTUS kithuku NZOMO. Tuambie Vilingi wa Mauvoo. Mbunge ya kaunti ya Makueni chuma kivituni vetukise budget ya mwaka wa uthugumi wa 2023 2024 ya kimanza cha shilingi bilioni 10.3 makulu maito mayeyumilia niki itane kiwa sanzo na nondu wa kusungia makulu amwe nikivela wanzama ya mia mbungeni ya Makueni MCA wa Ilema Jonathan Muthoka ni watu waisia unenania wa imwe kwa imwe na Vilingi wa Mauvoo na utondo kale buchalo wa mutunga kutuelesea kuma wote ni kana mevia ilaivathiwe mbesa mbingi budget ni iyambe ya Governor Mutula Kilonzo Junior ni uiti uimi na kiwu. Utuko wa kwamukia muthenya wa wakatatu chuma kithelu masaa masailesia ya wiyo budget ya kaunti ya Makueni ya kimanza cha bilioni 10 na mbesa yulu ni na vitukithio ni utalo munene wa MCA mbunge ya kaunti ya Makueni undolo naambie kwikala taute muvithwe indi ndini wethangu ya National Gazette watu mbethiwa ndini wa methenele na ati ni budget ya mbe ya Governor Mutula kuma osotongo ikuma serikali ulona imuvutuku ngua Professor Kibwana na umundi Mutongwe TV ni yatha na ivuso yokomana na mwene kivile wanzama ya maundomeo konyameo ya mbunge ya Makueni na ula ingeni MCA wa Ilema Bishop Jonathan Muthoka ulambe wamba kuelesea kitumi cho vitukithia budget enovate andikima Mauvoo na nthini wevinde kuvi kuhusu kupitukithia mbunge kwa wiyo na uziano makaelewa uwea ni mwingi na siku kulona iko wakatatu ambapo niwetu indana kikao nuna atu alasimikata mbunge tubikithio muswada ukwaze no nginya twikalenthi wakana na nicho kitumia numa mangathangu na magazeti matene manyangana ne kalete wakana no twine kwata mwana wa marabia lakini inu ini document katika public domain ingwa kindu kina cha ubitha ingwa kindu kina kitena cha kawaida ona mundu endo in document no mikwata katika public domain because it's for the people and for the citizens of Makueni. Kati wambia silina vitukithio si bilioni 10.6 mbonge na maofisi ma kaunti mavathiwe mbesa ta u ofisi wa Governor wena kimanza cha milioni 413.5 mwonza mbunge ya kaunti ya Makueni nayo kavathiwa milioni 800 na ile katono imwe kuna ofisi wa mwandiki munene wa kaunti ya Makueni ukivaniwa milioni 58 lemwe kati wa mevea mwile nengeto wito wambe ni muvea uimo wamwe ulovathiwe kimanza cha bilioni 3.6 kenda muvea wake nandu kana finanzo kati ya wina milioni 871 imwe muvea uimo yokosa yana ya katatu wina kimanza cha milioni 871 muvea wake uo kati ya wina milioni 551 kenda na indi muvea wa mevea kana jenda ukanengwa milioni yana yemwe 186 katono nana na si 10 billion payla sita wa recurrent ni maundu ala ta administration ni maundu ala ma misala maundu ma kutwaiza kila muthenya nimeteki mbesa si siana 7.3 billion
na ilasi and development ni 3.2 billion, which is a very good balancing in terms of the sharing the budget. Lakini kaino kamwendo no nene anika na wasisia serikali ya Mutula Kilonzo ino siye serikali una ina high level ya salaries nundu tuyosa serikali ya ina 43% wenji bill indi katika budget ino ni theisye na ya thejazo kwa 41.6% wenji bill, which to me it's a club. Serikali wa gavana Mutula nunengete wimi na keuo budget ye mwana nzika yonesya kukitana na munao nanza otondu MCA wa Ilema Jonathan Muthoka onekwelesya nikwinda wasisya serikali ya Mutula Kilonzo ni siaisye muno kwenda na liu make sure andu mama kuweni makwara liu akuyana watuko maingi tupotha kweni mbaila ingi muno na tukaumangwa muno kwa nithu tunengawe miolio nithu tunengawe maliu nithu tukawata ni serikali lakini kitu kwenda petanga na achopyo na ni mutungia ngai muvya muno kondo Mutula Kilonzo Junior His Excellency the Governor of Makueni County ndo kwenda uitosu nengete agriculture Makueni they remain the same. Kati wa mbesa ila siendeni wa budget ino ila siumete ndeni wa serikali ulo munene ni bilioni 8.4 kaundi kikwatiwa kuongela bilioni umwe kwesela ombanya wa koti na ine mbesa siya kunewa ne mashirika na loni ikivaniwa kwetha si milioni 750. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ase ima skulu wa sekondari wa NCK Chief Makau ulawe kanga Kitui South ni matwa yise miatiani wa mailiana na utongwe wa mwalimu munene skulu ni usu skulu o na ula bau itina ona ina amanyiwa ya na imuna miongo mwonza na umwe oyuwe na amanyiwa miongo ina na nyanya kumana na ase kuvetasia na sio skulu ni o vala yu ilasi imwe siye na amanyiwa ana ase ayu mienda zama ya kumandika alimo TAC o mvetange mwalimu kana ivetange mwalimu o maimweta tawina kibuthia kuo na kulea kumethukisya Onesimus Chalo no kuelesya mbeange. Asima skulu wa kivulanyo wa NCK Chief Makaula wikanga Kitui chethio ni matwa isi miateno ya mungu kuma miakoni ya skulu usumu waka ofisini wa mwanene wa kisomo ikanga miliana na otongo wa mwalimu munene bala maweta skulu o ruithi toje kanesa masomo ni otalo wa amanyua ni waende na kuthea bala kuma skulu wa viungwa wa ina amanyua ya nemo miongo mwanza na umwe na yumbiki ava wina amanyua miongo ina na nyanya bala otalo munene wa amanyua dhaamite maskulu angi kuma na kilasi ama weta takiumanite na otongo imuthuku siana zito tete va skulu na tane muzei wa Chief Makau no mathina bathe methe ava mwalimu witu munene tekwatana nake na ni mwalimu tumwendete alimu montana asio lakini thino la ibone mwalimu munene ndekwata mitala tala toka batete mwana skulu numoka amukiwa mukwatania na mwalimu ilo kwete mbesa mukwatania utie mwana na mwalimu matheta either next week matukwele mara na thela mwana achuzi oke amusi mwalimu ana maneno mathuku cia na no nitwa acia ine ndatu zongia neza Withete wate noye na tenda mwalimu silikali no itumantia mwalimu tubandilizo mwalimu Chifu wa Chifu Makau tetwa mwalimu muteo skulu yitu yende ni skulu yitu yatumiendete ina mwako muteo wa serikali ilaji ne boti alimu mebone motomete lakini thina yitu ni mwalimu munene ithete na thina Mutongo TV tinakofika skulu ni o ni ethia kwina alimu pamona miako yelasi ende ilasi imwe sina amanyua ana na yu kilasi kila kina amanyua ainge ne cha form 4 kila kina amanyua miongo 3 na bala kilasi cha form 1 muvaka kila cha form 3 na sisi na watalo wa amanyua 18 na yu kiyo cha si ane kana itina wa kilasi cha form 4 kumina mutiani wa mwethia skulu o wetiwa na amanyua 18 ne batonyeka ukavingwa tenda mwalimu munene atume bano na silikali tetwa mwalimu unge kitoma kithina mbe ikanga tena woni wa kitoma ba skulu no wito lakini mwalimu wito no utotonje tina baasa ithe tenda mwalimu tebendo mwalimu tetwa mwalimu unge siano na leo bayingwa skulu mbeza ate makeba kila mwaka bayingela leo oyi mubiti mwalimu tena bobu batwe ka bayingwa leo na tete tsoka na moya sianisu bayingela kendo na tena nina mudhomo wane na watu ithine tano tenda mwalimu silikali yotumantia mwalimu unge tebendo masomo skulu yito yende na mbe metula mute mwalimu munene wakela maweta ndethitwe eimethukisya na kutumia uneni wina kibuthia ila mavika skulu ni skulu ino siana si 171 na oitu unena siana siendete asimumiti siana vama twaite masukulu angi skulu ile siana ila siva ojini siana miongwena na siana miongwena na ila mbingi si form 4 siana 30 umya miongwena na imini form 3 form 2 na form 1 ni siana 13 tu
kuila form 4 ino kuma tena kuya kana skulu no ndendea serikali ni ngumi aliumoba na ulade nata tenda udelewa long distance kodi makele kodi chatune ukenda ndolalela ingene maweta kana vaidhi tuna nzama ya kuvangia maendeleo ma skulu kindu kila maweta tachochonze tikisomo skulu ni na yimenda mwalimu monene avetangwe ala me form 4 ila makuma skulu itwa na jani tapiketa miongo ile na serikali ndiye alimu 5 kana alimu 3 ndo aciana ya 10 ko mwa serikali bala moyo mutu ethukezi muonte mutu mante mwalimu na skulu ito ndio pingwa na te amba kwa 14 nyata kwa bubu nendi amba kwa 40 kutwa mwana wa boarding mwana wa kwa tsoma hapa no akino kamuti mwana walonga tsoma bake no kamuti nondo acha skulu iba nonta na te amba kwa 40 tena madhina kwena ntambwa nena nena atotemie o mana tatwa boarding ayo tsoma nake jamani serikali bala moyo mwetu eweni na mwetu ete mwalimu mbalo kana uko thika na ndothi mbalo kana uko thika na ndothi tipo makawende kana ndikende haleluya muvea wa kisomo ikangani wa kwata balua ulawe na kio cha si haya na iwe kwa tukumia utuyo wa weti na wakukwata balua o muluino yana izukitwe nundu wa luka nzuku ila mwalimu utumia asi akamumanga kumea ni mazikini kumumanga emea maingwa TV kumumanga kemea tia somu nundu itumizwa asima chume sana metwa kundu kungi ili vote ya Vilingi wa Mauvoo kumekanga kitui cha hivyo va kauntini ya Kitui ni Onesmus itu ya jeva ni yekumbilile enende sogoni wata la kauntini ya Masako itina wakwithia mwi waka ukenge ta kamyei thanthatu wikitwe ivivani ya mavuti kiokoni cha umundi enende ni maumania vanene kikoki maiweta siekuta ini sikinyie mono tala mawisa ma polisi na moma yosa mwe usu na kutwa nyumbani ya aku sivitalini wa Kangundo level 4 ukunikili kusimana na ula utwa yisi kikoki na uo oyambiwa boni motesia na ripoti ya cheva ndina kalima musi watala na mwezi ulukomayo ni maumania siku ziasiana kutiwa kundu itino kusiwa kano kumya Mauvoo kini kiko cha kinyamu na enende maile kuiveta na matambia taya kuithwa kikite kiko chambe musinu yu watala na matukuka utavedhetu na siku ingita hivi nitu suwania na tukaitha tuyukwata usungio muyani nundu wa kwithwa nota muimu thelu kana muimu na nusu obaso kono witu watala bano setokana keketwe etina wa kibero kitwa tag na yu omundi twamugia kwithia kana keketu evivane bala sie koithi ni siende na kwenda kwa kalata sienda gwikathia sokoni witu watala na ndikulia asiai ndikulia aume siko keti kenu kisio nundu kana ni muthinzio ulanga yukunengete na nundu ni wakuye bumia ikenda subia kana nundu ni yukunengete kwithwa kine kiko kyo wathukulu na meo maweta kana nundu mwana kumina nzia wasiukite na kumina mivango ya siana ni laisi awa na kuwa vatema vitio na vewelu magatethania kuya nzia wasevinda yukite na ingi kwithwa kwina mamu make menkalile kana kuwa siana tikitumigisio cha umina mathina la mekumbe la enende konduo kiche kika tikiseo ninewa ninziani na newa na se ningwisela bani kana ni manena niwe no kanethi andu mombe ne yendie kesi kondu ou yeninewa sorry muno tumaitu methiwe na kwitha na wia nundu undu ti undu wa kawaida na ti undu seo ona mbe wa ngai ona ngai yeyo lwetuni ona niso bato mwana osu mwitu osu kusia mwana ongi no kwitha esa outwiko musumbe kwithesa utwiko ngavana no kwithesa utwiko mundu wikitumi nthini wa nthi ya itu ya Kenya onetha kwina umu wa thayu tuweke kwikata twenda umia ciana thayu nundu kana katuthima ke mutongoi wao ni katuthima ke cheni katuthima katuthima kwa nthi no ya itu kwa undo na ukulia alamega ciiko cia muthemba ucu mekania acio pio yuma kulia kwikia wakunikili kumina mituo ya muthemba ta uyu na lame kwandikana na mongoso wa matambia metu makimia kwithwa mengelekanywa kwa langi methwa na mesi iliotaya na ndikulia itue cia usesei andola mekwata na maicha ciana kana kuwa ciana mose we miao na mayobwa nundu me katika society nundu kindu chutike cio na ni ukuno munene kwa nthi itu ya Kenya nundu ciana mbo ikenda ciuwa itwe ukethia bibi na bagaitwe ithe tuina uciao na tuina atongwe marona kuendecia nthi no itu ya Kenya taume ndekethia ciana cia itu sikwata moto kana mituo ya muthemba yo time cio kwa mwikalileo no nginya mevetana na marula matonya kumate hivyo kana ntheko na kumekia mavitioni kana kutula miao maundu ani ne waninziani na nasia ningwi silani kana ni manne tanio mutongo inini tongo ya sia aka kwa undu to ula we apikia na kwikika nundu muthuku tumaitu ni twaile kwitha makimana undu ti useo ni maile kwitha mena kikio kwa ngai ethiwani mwana okuwa aye maniwe
aende sibitali aende asinyeni na imani kweya na ainengane kwa serikali na kana akatavyo mundu akamutethecio kisaithia ndane kondu matungulu kaundini ya Masakunye ni tombo ni mutesia utelo munene wa mwitu matuko utethekea masipitalini mesieni minene onakuya ndwani unikuyana na ukunikili wa Kenya National Bureau of Statistics KNBS wa mwaka wa 2022 ula wanenganwe kwi umundi kuyanana na ukunikili ni kana kwa kilungu kinene uiti niwende na kwa ila Kenya na kuwa kila kitialite ni serikali kukasanati kuthukumithia mawaliuku kauta sektani Benjamin Mwaka nilivota witukuma kauntini ya Ilovi. Makofi tafadhali as we unveil. Thino kunikilwa mwaka uwe kundi ya KNBS ni kana kwa oyu kilungu cha miongo kenda na mwanza ule anacha mwitu misieni minene matethekea masivitalini mala kilungu kingi cha miongo mama ni tatu ule anacha mwitu kuya ndwani nikienda kutethekea masivitalini na kwa ugusi ya mwisho hivi ndani ya kutetheka takumila kwa mawaumeu tukengeni kaundi Ilovi yoka yandikithite kilungu cha miongo kenda na kenda ulwaya na cha mwitu kwithwa masa kuita masivitali tamavata thila ivindathi yavika. We have made inroads in controlling HIV, malaria and TB, and actually at the end of this week as a ministry we shall be launching our rapid results initiative to end AIDS in children by 2027. Kuyanana na ukunikili wingi ni kananzia ni tethesie kuola igusia tukenge wala kuangelekanyo kuma mwaka wa 2003 kuwa kufikia uyu kunikili ukuananya kati watu kenge ngili umwe tulatusia wakina mwaka iku ini yolekete kuma yana imune 15 kufikia miongwena na imwe serikali kuislamu vya wakina dunia wetani kukwata kwa vanene mbao mivangilio ya muvya wa uiti no kana kusovia madhayo masiana nini na enende kwa vanene kuvikia uiti mwailu. The Kenya Kwanza government assures Kenyans of its commitment to strengthen the NHIF to be able to guarantee universal access to affordable health care. But of course, with that, we also may say, as government, we also anticipate that the NHIF will increase its efficiency and scale so that it can lower the unit cost. Kukonya kinandu cha witi cha NHIF ni kana kilungu cha miongweli na dhandatu yulo ya na cha inendi ni andikithie. Wala kunikiliu wananya kilungu cha miongweli na yulo ya na alame ya andikithie china kinandu ki cha NHIF ni kali mamisi minene. Kilungu cha 19 yulo ya na ni maku ya misini valava ilovevoka kilungu cha miongweli na yulo ya na ni ekali mamusiu ala meandikithite na kinandu ki ni ekali ma county ala meandikithite kinandu ni kino. This data has provided a good background for reforms at the National Hospital Insurance Fund as we structure how best to implement universal health coverage through primary healthcare networks. Actually, Professor Ndungu, now I have the confidence to stand and say, I must clean up NHIF. Ni kuislanzia hii vala serikali ya kati kuislamu vya wa kinandu na muvya wa uiti siadha na kuthukumana kwa vakuvi kwa ili ya maendeo maunduni maui mwamwi kauntini sionthe. The government will continue to allocate more funds to people, to Kenyans to provide free maternity health care services to ensure that no woman dies while bringing forth life. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nito Benjamin na Mwaka. Venavata wa enende kuyandikithia na muvango wa uiti wa NHIF ni kana kuola muio wa ngalama sia uiti kavindani kalame kuombelwa ni Mauvoo uni kuyanana na muyumbe wa kilio mbunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwalio kavindani kala ukunena na enendi makithioko kumasinga Mwalio nukwetakana enendi aingi maukwati munini ila mathi sibitali ni maemawani kuiva ndevi sia uiti indikethiwa nime kuiva ndevi sia NHIF ngalama ya uiti ndikethiwa muio kuo Beni Musau na Ilivote.
Muyumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwalio wathuthia enenthi kuona vata wa kwiyandikithia nthini wa ndivisa NHIF ni kana kutetheewa kuungamia ngalama cia sivitali. Mwalio ainena na enenthi makithioko kuya Masinga waweta kana kumana na ukwati munini enenthi aingila mathi masivitalini maemelewa ni kuiva mbilo nene indi ethiwani mekuiva ndivi nini cia NHIF ngalama ya uiti ndikethiwa muiyo ko nundu ni mwisi maisha pala matubikisi ni mathuku. Kila mundu athowe kadi ya NHIF yajao nukite na bika kithimane na kuniwa ni mundu umwe wa bandu beta wa Makongeni Masinga ambia inyana akomete Kenyatta kuma September mwaka usu na betie na niwetiwe atia mbelu ya 2.1 million gani na igamba milioni ile na diana limwe na ambiali NHIF imwebiye milioni weba atia lia milioni umwe na diana yukulia ye onoka iba NHIF miake 10 witha uwe vite kilimiongo thandatu nunu ni maana 5 kila mwezi wanabala rutu hize no kuongela vanini ona kuongeleka pika ngili umwe no yipa miaka miake 10 siva ibikete 12 times 10 siva ibikete ngilia na imwe ya 20. Mwalio ni wamenda amuika kuosa ivuso na kutethesia kuandikithia asia alama tema wiyani nthini wa walanyo wani NHIF ni kwithi wa vatenzia ndasa ya kwiyandikithia. Yunenda umuya anakiala muthukumana yetu onaketha wimutwae thoya asia imaku kadi ya NHIF okukuno kabisa ba na kukuna bisa kibandi chake ngalikosieli no itumo bisini wa NHIF no yipo nyiwele 1000 shillings ayini watu ikanuto na kuitwa nundu twitha twetedia munopi. Mwalio ni waweta kana wenu kuende ya kutumia nesa kinando cha CDF kuandikithia atumia na mwaitu alaku kuikithia maina atamba ekamono ila mekwenda uiti kisioni chake. Namikaze Mwalio wenena sindu tesi nye 2022 nenosi ase ala ako naibia ase maana 5 ma miongo 3 kila sublocation ase miongo 2 naibia ase yasu museusu aitawa na muka na yunundu itongelo mbeza sia CDF bilioni 10 yunienda osangi withie kila mwaka ngaibia 560 nondo naongelela ngeliana okavindani kauni wakulia asi kweka ovindisya ila methiwa na maumu makimikalile yuluwa kusomethia amanyiwa aikathia itambila inosiwe ni makivo na atongo imandoani kumutethesya kumelia amanyiwa ala makwamie misini ni kuondoa kwaiwa ni ilovia sia kisomo. Peandu manabitha siana kuumisi kamina standard 8 nundu ndeno kwati ya utwa itawara secondary school yutina kola ni siana izu tutelewe ni chief na masaf chief i constituency onde tunakola ni siana maana atatu CMC sibitete tia secondary school lakini asi nundu yona datona na ndembu yengota na ndengombe ngotete na ndenda utambia katheka abitha tuna sikia ndini wa program yitu ya CDF tuisomethie miaka eni. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Masau. Livoti ya Musau yetutoba nthini wa uthiumo wa mbee na ndaendete utomani umwe uno easia maminista asumathi nundu meongela muiyo kwa mwene nthi kwa uasili me kanesa ni James Charo Kimenye kuma mwea kaiti ndi usuenene ilangawa ya
koti munene wa yulu umundi kubya yaeleka kunyuwa kwa anini mama minisa kana CAS miongo 5 ngewa yesu nongo nengelelio thini wa Vilingi wa Mauvoo otwende kwa oyu atwambothi matukani. Seo maisa na insurance. When you receive alua wa insurance kana policy document ni ukusi wa kwithiwa kwa wiwa nokati waku na kampuni ya insurance. Valua uu, wina miao na miamulo ya undu uthinikiwa ithionu kwata wasio. Ikithia ni wakwata valua wa insurance dhini wa mithana miongo 3 wa mina kwikiwa wiwa na kampuni ya insurance. Soma na ujielewa. Kwata insurance no kana kuikithia maundu mesawa. Yu ni wa manya. Uvo uu watoka kuni Insurance Regulatory Authority IRA. Bima bora kwa taifa. Mukamba ni wese oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa cikiwa ukunikili wa science kuikithia ni cia uvocia na ciina uthu mwini waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwe ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzoeni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile 333 kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Kalibu niende na kumanyithia koti wa Shanzu kauntini ya Mombasa ni wamulecha muka wa mutavania mwangangania Paul Ndenge Mackenzie Mwanduroda Maweu na mbonde ya silingi ngilia na imwe kana muungami wa kiwango takeu itina wikala kadithu mithenya miongo 3 kavindane kau musili wa makwani kotini u Yusuf Shikanda ni waumia mwamulo Mackenzie na esililwa angi maende ya kusiwa kwa kilungu cha mithenya ingi miongo 3 ni kana kunengane mwanya kwingaleko ya usikatani kutwaisia ukunikili Angelina Mose na ilivyote. Magistrate kotini wa Shanzu Yusuf Abdalla Shikanda ni wetikilana na ukuli wangaleko ya usikatani wa kwenda mithenya ingi miongo 3 kutwaisia ukunikili mbeange vala mithenya isu miongo 3 ikuambisia kutala kuma matuku elima mwaimu vitu wa 3 ni kwamba ombi la upande wa mashtaka la kuongezewa muda wa kuwazuia mshukiwa wa kwanza hadi wa 17 kwenye kesi ya 77 ya mwaka huu linakubalika au limekubalika, na upande wa mashtaka wameongezwa siku 60 za ziada ambazo zitaanza kuhesabiwa tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu. Ina maana kwamba siku ambazo zimebaki ni 30 pekee. Yumutavanya Mackenzie na esilulo angi 15 ni makusiwa yelani kivathukanyo kwa mithenya ingi miongo 3. Koti u ni umemwamulo wo kusiwa yelani kivathukanyo yela ya Shimolatewa, Malindi na Kilifi. Shikanda umemwamulo wa esilulo amekavikie kuvuloni na avungwa angi thini wa prison isusie 3. Ombi hilo limekubaliwa kama nilivyoeleza kwamba wataweza kuzuiliwa kwenye jela za kitaifa kama ilivyopendekezwa na upande wa mashtaka. Na jela hizo ni Malindi, Kilifi na Shimolatewa. Kwa hiyo upande wa mashtaka watakuwa na mamlaka kuamua ni nani atakuwa Shimolatewa, ni nani atakuwa Kilifi na ni nani atakuwa Malindi. Koti inaagiza kwamba washukiwa wasichanganywe na watu ambao tayari wanahudumia vifungo. Watawekwa kando. Lakini hata hivyo upande wa mashtaka au serikali imekubaliwa kuwatenganisha wao kwa wao.
Ona uyevo shikanda ni umema mulo maofisa ma polisi maikavikie kuthi uvathukani na haki cia esililo a na kumenda mavikie kumanenga mwanya wa kumona endomo na maokili mo kavindani kala maendeka ovamo na kukwata uichi kavindani kala makwatwa ni kuiwa nai. Wakati wako kizuizini serikali itahakikisha kwamba haki zao za kikatiba au za kibinadamu zinazingatiwa, na wataruhusiwa kuonana na mtu yote ambaye ataweza kuzuru vituo hivyo, mtu wa familia na wakili wao. Wataruhusiwa kuonana na wakili wao, na iwapo kutakuwa na haja ya matibabu basi watapewa matibabu. Na kama ilivyokubaliwa na pande zote mbili ni kwamba uamuzi huu unahusisha kesi namba 77 pamoja na 101. Kavindani kaukoti uni wavikia kumulecha moka wake Paul Mackenzie na ula ni roda mumbua Mauvoo kwa bondi ya silingi ngili ya na yimwe kwa kila koti kuwetekananda na kuatikana na mavitio. Mshukiwa 18 kesi ya 77 mwaka huu roda mumbua Mauvoo ataachiliwa kwa bondi ya binafsi ya $100,000 ya atasaini, na zaidi ya hayo pia atahitajika kuleta mdhamini wa kiasi cha $300,000 ili kuachiliwa, na kabla ya kuleta huo mdhamini na kuidhinishwa na mahakama basi atabaki kizuizini. Wanauyevo mumbua ni wendeka kuvika kiseseni cha polisi kavindani kala wendeka kukulwa maukulio meko ni kiko chasha kahola. Jambo la tatu, mbali na masharti ya bond, Biroda Mumbua atahitajika kuhudhuria vikao vyovyote kwenye kituo cha polisi iwapo atahitajika kufanya hivyo na wapelelezi mpaka wakati uchunguzi utakapokwisha au wakati koti itatoa maagizo mengine. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Mwitu umwe kuma kitanga katika kai ukamba wa Masako ni wende na kuia aki kwa kila ukweta tauvenetwe kiteka chake ni minister wa idheka serikalini ya kaunti ya Masako Philip Kilonzo. Onawiovo minister ndini wa usungio wake ni wale ananandeto isu ayasia kanangu sanisio ila siende kiteka nichu nisio dhini kiwa kimiao. Daniel Mwangala nubikia katika kai na atumba niseli vote. Kana sa kwa sa kuila sa inabina. Anaambi yewa wabina ndio ndo nemweka. Tuyo. Isukana. Netinga ila jo kaba. Nina nitena komo kabiba na ya itunga. Sio. Isilaba kweni. Mundu yo aiba. Ambia tukabu itinga juu kaulise mongo. Ni Mwaituro Simbithe na musi wake alame kwikaila mwandu wa vinyandeti alikile katina kumatethesya umina ngusanisyo ila siithitovo yulu wa kitheka kimwe na kila ukuwetera chosetwe ni minista muviani wa itheka va kauntini ya Masako Philip Kilonzo. Kunanga ezane wa vidanga bana awaka msise kitheka cha kwa mbose ndo ndambi yina andi tumandu nake ande wa vidandi bando ni mutwa nanye ndina mundu yubuyani na ndindi sukuma wabina okandete siambo sensu ya kwa kitheka nimona bana okoloke ine nje ndino otonjo na nini mwene ndino otonjo yene mande na inza mindo na ula udande wa wiki unu sabe juda wake ni wona unakoloke ile na bambia ndazukebu teiwe kitheka na iwe yani iwe kitheka chui ilo twikie waziri niwe kitheka chake kinene bia twiskito sani weke ukiende iye kitu twikiwa ta na ni wateiwe kitheka na yane wana eko wake umwe wa umwe na ila waumiwe anewa yue lo twiki waziri ni wambio tu thenia ndatwe kitheka chake ni kinene aba naye alikele kendo ni okay to ide tukwato kweli nondo kitumi nondo kitheka kitu twesike bala cha pikete na maitu no kuthenia nondo kitumi nondo maitu ni wese mupaka wake bala wapikete maitu mupaka ni wese mupaka wake bala wapikete na mundu ni wathimiwe eka wake umwe bala wapikete na tuyanewa na kila mundu yanewa na ayeya na itwe siebo aiya yu itwisi twikenesi anu kwambia sonjai ni waiye aiya sia kikenda pa utipo pa imobaka
Unuwe wa minister ndini wa uneni wake ni waka ya ndeto isu na athana nukwati ya kimeo nikenda kumana usungio wa ngusanisyo ithi. You actually, they will also come to that. Yundu kunekiwe. That's a different story. But the truth of the matter is, kila mundu kwake na kila mundu map. Nyengezo wanino siye kainji kambize. Kana kitaka. Nimeamandu ai kotini. Na onataitete kotini namba matungi ambe. Nundu ithe. Wamendu zokambe wabute kananaku. Because the thing is, ithe kani ukukwati ya kasi. Na mukama na nyenda ni makosa. Ona muyu need anything else. Ithe kai kuweza ika oya na nzia wazi agusionde. Ithe kai. And I'm telling you, nundu vijua. Uwe ukaitina wakio koni cho mundi, kwitha itinga ya liga kithekani kila kina ngusanisyo na kwambisya kwenga ikuthu undu mwana kwa nanga wiyo ula wi kithekani kiu. Ite mubakanye ningwitikila makosa. Lakini nenda kwa na taito, nundu bithe na taito ila yake, na kwa na taito ila yakwa. Ela makosa mebo, bithe kwa kiose, onandile ya. But the thing is, the truth is, documents ikenga na bithe na taito, kwa na taito. Kila mundu ade taito. Pandu na ndani kotini, koti yuketu amuye. Is that simple? No. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumva kauntini ya Masako. Utalo wa vakuvi amwika milioni 4 va Kenya wende na kukuna kalata uimanda mawea. Itina wakomina kesomo imanisio nesia iulu na angi siya kiuvundi. Ukulio ni waumwa kwa atongwe kukwatania amwika jisionesio na kumatethesia kuambisia milati ya kuyendesia ni kana meyukiliki ukwati. Amwema enendi mainene sokone wa Kibwezi kauntini ya Makueni ni maweta amwika tameka vata mono kwa atongwe hivi ndani ya campaign na itina maimecha itheka maiweta ikinyaji tayaile kuvinduka. Kennedy Mulinge na watumbanisia ili vote kwa withian. Ewa mwika milioni 4 va Kenya maende kukuna kilata maimandha mawet na wakumina skulu sya university na maskulu makiuvundi. Enende ani maelesea kulekilo kwa mwika ata kukutite angima tena wekwa na angima wakuithonja mituni temia ilu. Itina wakuambisya kukwata nimesilia maingima undu wa kuendesya maisha mo tina wa masomo. Atongo inomo thina mo mbanye imwana ibandu pamwe zeika zeika mo mbanye zeiko ze bandu pamwe mikutano ya mikutano na maisi oka imwana imaifandi nundu thina wa nthino imwana isi na iba wambinge mono na imwana isi ze maundu mainge mono makweka na imwana ine kukelia nthino no ite supported na ite ngumbanye ikundi kwa ikundi kapango ikundi no atongo yala tena mo nundu ya wa mutongo ni kutongo esi andu na kumombanya na kumonya kila keseo na kila kethuku imwana isi amina kumbanwa na yifande wopa nini miradi ya o maundu ugethe imwana isi na maundu makweka ti kutheletia imwana ba mubela uitheletia mubela winenga zilingi bibiti na methi unywa. Enende ama itula mote atongo ya lasa kwekwa kuondea kusesia mwika alane mawe kwa tio ni maende na kwa maiweta atongo ya ata maileki ya mivango mielu ya ondu wa kumbanya mwika ama kundi na kumatengilo vya siya kuambise milati ya kuiendesia. Atongo yu ya wo ni kugenga mwika tumunenga ki watu za kwa maminoza kuwa maithi chakeli wala tongo iduna maza kuwa no ibinda imane ground no mana mamie mwiko tena ibande bandu bambana na mogetha ni mama mwika no ze ibande wo ya wo mundu amino kwata kebela aithi ulote na kwata kebela no mutongo no nera ja kebela nunde mutongo na geithio mandika yu mwiko utende na kwa uvathukono na uwe nende ama iweta une wa mwika angeta ukuendea na kwa kumana na utume wanda wasia kumila kwithuja atongo malilikane mwika makwate mwika kwoko na mwika no kugelia ndinu yito pate chao mwika wendea na kwa miaka yukite sana ta yetu mira vision ya 2030 uketha thina thina muno nundu ukethia na wo mwika utebo nundu namo atongo isu mande no kwa mami no kwa na wo mwika na wo wende no the andi indi no tukamebia ba moni ondu wa kwika umoni ondu wa kwika makwate kaindo nela me umana kana ba tundu tikwika ibe kuma kindu wona mande thino wa imwana kunyoki kuyamba ki na kuyamekuka ndukawona kiyana getha kimbisi nundu ila mundu wimbisi aithu kuma wiya wake
nukuboza kindu ewa moyo muno. Ken Mulinge, Mutongo TV, kuma Kibwezi, kaunti ya Makueni. Na muthia ni kana ni ukono kwa President William Ruto itina wakotiwa yolo kutua kana mianya ya anini mama minister kana CAS miongo 5 ni uvathukanu na miao thini wa gikalo cha asili atatu mama kwani kotini uone kana ofisi wa CAS wa seviwe miao itaatitwe asili mama kwani Kanyi Kimondo na Ali Visram ni maweta kana weyai wendi wa aseuvya makatiba kwithiwe na CAS miongo 5 na ala maile ithiwa ne anini maminister miongo 2 na 2. Having answered all the issues that we framed in the consolidated petition, we now make the following final orders. A, that the current office of Chief Administrative Secretary, created by the first and fifth respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. B, that whereas there was some reasonable public participation on the first complement of 23 Chief Administrative Secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. C, that the entire complement of 50 Chief Administrative Secretaries, which is to say all the second to the 51st interested parties, is unconstitutional. D, for the avoidance of doubt, the notification by the first respondent dated the 16th of March 2023, appointing the second to 51st interested parties to the office of Chief Administrative Secretary is hereby quashed. E, that the prayer that Section 26, subsection 2 of the Salaries and Remuneration Commission Act and the Salaries and Remuneration Commission, Remuneration and Benefits of State and Public Officers, Regulations 2013, be declared unconstitutional is disallowed. F, a declaration is hereby issued that the first respondent enjoys constitutional immunity from suit and was illegally joined into the proceedings. G, that the petition against the first interested party, controller of budget, is hereby dismissed. The last issue relates to costs. Costs ordinarily follow the event and are at the discretion of the court. We find that the consolidated petition raised constitutional issues in the public interest. The order that commends itself to us is that each party shall bear its own costs. Thank you. Na voni voto kwinila Vilingi wa Mauvoo kioni cha umondi na ndaumalite ni soma motomani eli uno easia no vungu no tutungie kwani iko serikali ndisinda wa nemosembi makau ketui na indi anenea ngewa isu yoma kiseveni yuluwa CAS miongo 5 laba na njuwe ni President Ruto kuungamwa niko tina koti kwa sekana ni uvathukanu na miao na indi mundu ngina ke asia mwali no wisikana niwe umwe unatumia ngalama ya mekalile ya ambata kwa aike kwivithanya netu mwene ni James Chalo kimenye kuma moya kaiti na indi usani ya ilange wa ya MP wa Masinga Joshua Mwali ni kwa atia ya asia nundu wakona kula ya finance bill kuyanana na mosiasi ya usu wa kumangale kuyasia kaiti ni muvya muno kwa latu atambania yemwe kumelatu ambiengi nyako tuweka muthia na ende muvya uyo mwanya kwa ondela mailia o Vilingi wa Mauvoo evo teresia mwende kwa lula Mauvoo kwanzia ya meko ni ERASTUS kwa NZOMO twithiane esu ingetwekiwa ye kwa oyu tuwane sana kiuyo cha kwaila.